nhà vô tới qua nhà vô ra nhà lo nhà tới qua kiếm gì bị chi ra nhà của anh này bị xin nhau nhà chi nhà là chi nhà tới qua nhà là velo ra nên nhà qua rồi vô xin nhau là có nhà tất cả nên nam nhà quan đã bị vô xin nhau là ra nhà ít chúng mà là ra nhà những cái của anh này bị xin nhà ra nhà tôi bị chỉ ra nhà do cái chọn sự nhà qua herencia cái chỗ office đó có na velo ra nhà cái chọn tôi sẽ kiếm gì bị chỉ nhà tôi bị chỉ có sabi cũng ra nhà và acha và qua nhà mà số tiempo nhà cũng sabi ra có cũng qua nhà số nhà tôi qua nhà do ra nhà do của anh này bị nhà kia chúng mà là kiếm gì và phải con gì ra do cái này số qua nhà rồi nhà ubi kwa anya sasu ta shin yo rang sna ubi wat kwa anya ka so sun ta kwa so yo ku sa anya yo ku sa ara cho yo ku kana yu a yo kana chi yu a sa ko chuma yo in so medio so ta wa na cho su bi so kwa yo ra sa tia so ra sa yo nda shin yu a ku a chi su bi sa wa chi shin yo anda ya yo ndu che a yo lo kwa na tu bia chi na nhà sana qua ra chi no yu ara tanga tu bi wa sa ra ku chung ara shin wa qua yo nun chi ra sa bi ku nya qua yo nun chi ra sa bi qua nya du che alo da yo nya yo san tu che lo sa yo che lo ra yo wa sa ku bi ku no yu ta wa na ka chi yo nya lo shin ni nya tu nya lo nya tiempo ku nya ra ta sa yo tiempo ra nya lo sebab ya sini lo kutu baik sini yo ke nana biar aku sini ke tu yang sini nana sak nu ya ra ikaranya kutu baik kan saya sebab ya bali seorang yang saya kutu baik ra biciranya sini tu mana jubi yo ra ku anan tu kan era sebab abia sini bani kuat asungkan nasa sukurai icam silo takkan na số mẹ nhà cái số nhà mẹ yêu cái thứ bằng có yêu cái nhà thứ bằng yêu ra nhà sao vậy yêu là cái yêu à tu ra nhà yêu chạy vào lý sát tari so cũng mà đi cài vào yêu rằng cũng nói yêu so tu nó cũng mà đi cài vào đấy yêu à ta sản xuất cũng này video này naga sara qua avarin đấy shivari đấy sang tu đi quay vào yêu chỉ xin yêu na kuri nhà sinori no itta no yo tiwa ke isa nya sabat ki punya nya cazuela vale sa nya cazuela awas wa isunya takara con esta tiempo y que ya chi sabi con esta siranya nya yo no kwa kawanya ka tiwa sunya takwa na ka chiyo nya tami tiempo bichirai ko aga ka chi nya yo chi nya yo wa ko aga na kwa no era ko aga chi nya tanya takwanya si yoga kisikat busuk awamin nanyung tu yonya tuna takwana kacana si iwasa sabana tiara ai sana kutu wana sha aku sana kutu wana mina ko ke amasunya tuku mera ku sini yo ke insomerio yora saba iku awa saba iranya lonya kwa isi kondonya ya biki asan isi kondo ya biki awara tanya saya tunanya saya tu nak kas awat ko anya dai sana kisin don ko dai do sen na ya go bi do sen na si tu na sora pa tu nunda ko ando nya yo wa yon la Trinidad ko ya bisa perteneciendo ko ya del Flores ya yo un lugar no nya ko ashi yo va ko kisiva ko tisha va ko anji va nya vale nya so andura nya atu kanya dando con kisin yo hago satundo ko ya ki vi domingo ki vi ya visa ko nya santo nya isi kondunya sintiendo ko ya del Flores kanya sa ko nya vale atundando na tayo na engaño kusini sa ya vi nya ka sintiendo isi kondura ya mia ni la Trinidad yo wa igi nya ni saga sindu sa tunda viranya yo oranya kwa más o menos 25 minutos con los carros chiña coyara y casando y si cuando te continuando Natalia nos están video que se apoyando ya video yo naña que se compartiendo
na shagaña no ingana lluvia ya na kunina trabajo ya que nañondo trabajo que yo sabiendo. El amigo tiene varios ensomerios aquí, igual tiene unos animalitos, unos caballitos, dice, pues ahora para que ocupen en su ofrenda. Y pues ahora sí que no queda más que agradecerle a todos los amigos que vean este video y compártanlo para que pues llegue a más gente y apoyen a este artesano de la Trinidad Coicoyán. Un detalle que nos comenta el amigo Gustavo es de que estos ensomerios que están viendo en el video aún les falta todavía para que se vayan al horno, aún les falta, apenas están secando con el sol. Estos ensomerios que ven ustedes acá apenas están recién terminados. Una vez que se secan los meten al horno y ya horneados agarran este color, miren. Cachinawaña na chiñuña ya viva y condara ñu así na mara ya y chico ya viva anda chico cana cuentando su cubierta na quinjando tasaña sin mindo sabanda na quinjando lo agachina sora musuña mianda chico undani na ñu ara tato cana minun yendo yo cana masu subi sawa chiña ñu lloraña ta soña sa soña suña ña llora y quisiña San Juan del Río, ¿viste si yo? Oh, ajá. Kishina sunya kosando, ya es una velora ni shkanagasha ana, tata shani na shani shkanasha shiburu shikone mas bichira carro, ara mina nda vigansa na bashina shikod na ya. Ara nya shindo wa llama. Ya shindo wa nya araña. Ya yo wa cuando tabando. Ya yo nya kana nya chi cuan chi sangyel pera kana yo. Ya yo wa ndita anda ka no sha yo ara sabi wa nya. Sai gua kwa ma chinina yo ra kwa tu nina yo kwa nya chintu saka ba no ta kwa ju sigan yo punya barro ya barro araña kokana cuentando sachi ya bebaña ya beba miña ñu kisinya chunya ga ñu gara ya bebara lo va tashinya lo va nya tashinya ga mara nya kokana cuentando ninga tu parte ra tiempo va cuando tú ya ahora ya cabaña cuba inendo quinchando sina sasu ko cuba quinchaguando ya via chiña na chiña ko cuenta tu vamos ya cabaña tu subir mi un canayo vamos. Ajá. Hay que acudir a la plaza de Coicoyán, ahí es donde ellos van a vender sus productos. Y pues ahora sí, amigos, los que gusten comprar, pues ahorita le vamos a preguntar en qué lugar se pone ahí en Coicoyán para vender sus ensomerios y su producto, para que ahora en la plaza de este domingo, por si gustan comprarle, pues lleguen con él y le compren algo para esta fiesta de Día de Muertos. Gustavo Orania, ¿dónde chichi o ne ishko ne amikia? Aña takuaña bichisaraña nda kutuyu vira ko tashwa gana karaña kuashin shio subito no tanto con jiban año de ahora sí onduña mi satabe un casi ondu si satabe un casi onduña y si cuando abanata dusinje esa kuamina año dusinje casi on caña sana si yo era y casa tu vas a dar guana choña mi ya chi satabe un ni satabe ño kia y casi yendo ya y caña yendo si cuando yo cuando entonces si no na tayo na Estados Unidos na Oaxaca na Guerrero na Puebla na donde na en Estados Unidos yo cocindo ya saca man cuando pisando yo ando